салому алайкум дӯстои азиз, тамошобинон, хушомадед ба канали мо. Аз хеле ки мебинем моли 10 марда. нигоҳ кунед, барф боридеги. ду намуд мол дора. Аз хеле ки мебинед ду намудай човаланг ва айсорӣ. این برف 19 روز 19 بریده بود. همون برف هوا کم تخنه کردگی مستگاه دوستای عزیز. به هر حال سوزه پایان باشه گرم میده، پایان برف نیست، برف خیست گرم کرد. اینه نگاه کنید دوستای عزیز، که پشت همه پری برف های خشکوک برف بریدگی. مستگاه به قشقور اومدیم، گو یک شاید دو قشقور میگیریم. قشقوری گساری دوره بود چوالنگ. همون شاخ دوره که میبینید نمو نمیو نه همه که میبینید چوالنگ. اینه погода маҷоиботай. мол овардагай, қутан овардагай, ҷамъш кардагай. ино нигоҳ кунед дӯстои азиз. ека пуштара ния тамошо кунед чӣ қиштагай бовар ки табиат кисага по аҷоиботай. барф мезана бо аҷоиботи бад мешава. ино نمیاره که ببینید خوب شد. میره میبرن خوب میکنن میفروشن.